Barangnya jake kah? Yang kenen barang-barang Ini mana meja dapur akhir ini no. Ini lah ya. Woi, Apa tuh? kini cai. Nyang. Cai itu. Oh, ngawak dem. Woi. Kejang. Apa lihat? Ngaku lihat. Yang kini tuh. Kacang nyang polone lutir. Lucu ini nyang pagin. Kalau menaik meja kon ini yang kenen. Dune kayak tangan ben. Wih, nih. Nyebar. Bener nih. Kir. Ini kenus kir. Wih, cicingnya nih baik nih. Lu kir. Oh. Aduh, kacang nyang. Ini apa deh nih? Tapi kan kemarin tuh beli beleng. Oh. Nah, kadang musim pedes ya. Oh, musim kendus ini di Beleng. Heeh. Lutir pang mana sih? Valin. Kadang beli 2 kilo, 2 kilo nih? Oh, aja iya kap adanya nan aja. Kan oh, 50 baik hati celit. Iyalah. Oh, raga mana? Jak lutir gitu. Iyalah. Sedut je ini. Wih, mantap. Ya. Garap ki. Siap-siap malu aki memani mana garapnya. Aku mana megaian. Jangan subuh make pangmaan masih bareng-bareng jangan ada garabase ki karbasan ni. Loh, kodang karbasu kuni. Ini. Kon ini Mana mang nak ide. Ben mani mar gajian aki marang kita beli karbasu. Mani dia masa. Oh, ada botol mau beli karbasi. Ada botol-botolnya malu. Coba di itu. Ini main kompor akhirnya malu nih. Mana benar memang. Make pocol ya tutir. Pocol yang kieu. Aki ngapa main kawan masa-masa aja dulu. Nah ben mani dia cai main ben mani. Ben mani tadi ngide becai. Masa jangan abang ben main aki masak. Kan keren ini. Alet kan kengken maksudnya mang ide kan? Gagapan aki Gagapan Bang Lutir. Bang dia aki. Amno belum gagapan kengken ide bin. Win. Kan gagapan nih untuk raga aja Lutir Aja. Den. Masa nih gagapin ide kan lucu adanya tuh. Ya aki pocol nggak boleh beleleng main je. Kan ini den be. Apa sih pocol? Hah? Beli lengis bangga beli lengis. Ake mang dia pipe cai 20.000 den no. Susuk ben 30. Sing adidir. Noh. Sing ada yang kieu. Aki lengis 30 mau nyong li beleleng main. Vespa mau terakhir ini cai. Nah 30 berjuang, saya berarti mutamin 20. Mau mulai subuh. Ini kene yang. Susuk nih gitu ya. Ngapa susuk? Kengken bin hitung-hitungannya nih. Oh, be yang ngapa susuk? Mau mulai. Oh. Untuk aki sing man. Ben mani mai, ben mani. Ben mani bang ide ya cai. Adanya nama gagapan sing ya harus raga ngemangin kan? Gitu biasanya. Men alit nganggapin timpal. Tapi lagi Raga ide. kan sing wajib ngemangin ide gitu. Kan lu mana ini? Kan ini maksudnya nih. Amun ngide hartanya makan bareng. Makan bareng ada nih. Sama gagapan. Gagapan nih. Berarti aku mulai yang ini tuh. Boleh bang Udiang meraga kemudian meja nih. Kan? Anak mulai gitu cai, lemane blog. Oh, Karena pang kini ngana baik. pernah baik. Tapi nak giving ide nih. Hei, lu jahil lah dan Karena nak yen mulai subuh cai. Pang netizen nih orang gitu, baik Baik itu. dia alit ngabu kendus kalau terus. Gagapan. Nyana ya janian, jadi masak benih. Oh. Amun sing den lang pelih bu. Mulai subuh, nak nih ngungur tuh, dek ini mau main kalian. Oh, oh, kan tuh. Awang je tu. Padahal sedok di basang je. Sing yang jani ki masak ni bu. Jok saupu jak ieu. Paling je akin nyepin kan jok numpang masak den di ni. Tuh subuh numpang Tu masak. minian lang. Iya, bu paling jujur nyemak itu Iya, kan. wakin age yakin blog-blog. Blog-blogun aja wakin. Wah, kalian coba nih, lain udah jalan nih. Kompor akhirnya itu kah?